Letendo ke noma ke lendlela la sekele ngawo umzabalazo weMaswati gogo Mathunjwa uthinzela abanyeni ngicela kukusho lokho sive sasehosini uthinzela labanyeni uthinzela abanyeni nathi iphudemo ekhathi lo munye walaba labathinzeka ngumhleli weliphephandzaba iSwaziland News wabona lo mlomdzala wasesawuyeva ukuthi kunetinkinga letikhona ekhaya umlomdzala ude kahle indlu yokulala wase ke umhleli so yangithuma 2022 ukuthi umkhabela nibambisene nababe maseko umufi Thulani ndawucela ukuthi senibuke lapha kaGogo Mathunjwa ukuthi kuteni lesingakwenda umsita lo mlomdzala sabuya ke sasho ukuthi cha umlomdzala sicabanga ukuthi singamakhela indlu amane afihla inhloko wase ke uya kubangani bakhe umhleli Zweli Dlamini Zweli Mathini Dlamini wahamba kubangani bakhe wathola bozukana wabuya Titini kwabuya Sihlabathi kwabuya boSemende yakhiwa indlu yaGogo Mathunjwa yaze yafulelwa njengoba niyibona. Okay, yeah. Isiteke inhlangano yephudemo njengoba ifuna kubhala usuku lwayo lokuqala ngaJuly. Yini lesingakwenda sendele Gogo Mathunjwa. Bahlangana abaholi bephudemo babona ukuthi cha umhleli so wendile umsebenzi lomkhulu kakhulu. Asiphinde sinqonqothe la singanqonqotha khona. Sithole pende sicele ibranch yephudemo lesehosini ipende lendlu yaGogo nembala ke ngokwethembeka kwawo eMaswati asibambisa naye indlu yaGogo namhla ipendiwe ngicela simshayele ezandleni webhuti ngicela simshayele ezandleni konke lokhu kwendele ungakhuluma ngihluleka nokukhuluma Awubonga nje ngubongayo kumhleli into angenzele yona nenhlangano yephudema ngibonga kakhulu ngithi ingakhohlwa yimi ngento engenzelwe yona ngilala endlini ngifana nomlungu lendlu nabeyibuka nje abahamba lapha emgwaqweni bathi le ndlu ayifanele wena Gogo ifanele injinga ngathi singayithatha siyibeke injingeni bathi asisho ukuthi sinomoya indlu yakho Gogo inhle inkulu bakwakhela labo kunene siyabonga Gogo sibonga laba ngiyabonga mafudem siyabonga nakumhleli oqale ukuyenza lento bahlangane namafudem siyabongela ungahambi Gogo sengiyaqeda kunenza